banange muli mutya mwena wali kubanga mutubonesa wadino onako olwaleero nsobola okubanga ntambula koko n'emikwano gyange twatandika nga abasaaga wabula bansembeza ate era zena nakola ki n'abasembeza era olwaleero tusobola okubanga baba basobola okubanga begema ekitole baida twalambulako omuwala waife Flower Girl noyo ate bwayemereire abatuli bankabi musooke mulamuseeko kubalibuliriza kale abatubona abalungi maina ndi wagalaza Sharifu ate n'aba mukembo namukeleze maiso n'okutugoberera nga tuli bankabi ne Basoga Initiative ono obuvunaanyizibwa bwaife ate mulimu gwaife awali amasana n'awali enaku bakobye kulamusa kansooke nkomenga kwa nsibo so baba wina soko olamuseeko weyanduwe ku bantu kumanya balambisa amaina nga bulido ankopi kuva mutuli bakabina Basoga Initiative olwaleero bajja okulambula ku Flower Girl kubanga amawulire gali bitangana Flower Girl mufu Flower Girl yafa Flower Girl yafa Flower Girl aliwo era bano bona baidi nti bali kwidda ku magombe aye era nabakakasa nti be bananga aliyo mulamu so basalawo bakanti be katitokeyo tusobola okubanga tujjayo tubona ku Flower Girl ndakubanga nebaza omwami Eri Kamuli Pentagon olw'omulimu gw'eddenga okola mu kibiina kyatule bankabi n'olwokati ntegeera omulamu ogw'ekibiina kino nti kisobola okola ki kisobola okuyamba embeire ntaamu okudondadonda nga bakaali kunambaku wabula kati ndi bitwala siya oba bitwere siya nti kati basobola okuba nga banumukirira mu kizibu ate nga tiiko nti oba ndi memba nti oba natayo ku ssente wabula bo baidi okuba nga lwamukwano oguli wagati wange nabo baba kantandikirawo nga n'omulwaire yenna bamemba mwena obuvunaanyizibwa bwaife bulido tulwana okuba nga tubutuukiriza nawala tusobola okutambula okwidde okulambula omulwaire Flower Girl era ng'essaawa natutuuse mu kaseera kano nga ayogerera ekibiina ekyatuli bankabi ne Basoga Initiative ndi musiimu olw'okuba nti twavaayo ni ADN twakuba nti be Dokita ne Flower Girl baani naife ate baganda baife obuzibu ati buno babugwire oba bugemye ku Busoga kubanga ono mwembe munene wa Busoga tetusobola kumusuula einuma tuliwo nga tutumbula ebitone tuliwo nga tunoonya ebyo ebirungi mu bantu bwe tubona agali ekirungi tulwana okuba nga tukitoolayo nenda okukubiriza mwena bamemba nti abamaka bagwirewo obuzibu mu kitongole kyaife ngerayo mweyunire Flower Girl kafunira obuzibu mukuba nti be katugema akatono ketulinako tujje tusobola okuba nga tusindika ba representative bajje ku site tutuuse bana ni kuwundi ekibanga kituuse ni ku Dokita Hussein ekibanga kituuse yena musitukenga mubenga mugemerako ak'enswiso nenda okwebaza komiti yatuli bankabi ne Basoga Initiative mwebale kuba abayiiya mwebale kuba ni art mu bwongo art takola mu kwemba konka oba kuweesa wabula n'ekirowoozo ky'osobola okutyama n'owo omuntu eba art tukubiriza abaliye mwena n'okubakobera nti swakaba ali kujja mu maiso okuba nga abisibwa mutuli bankabino bano obulimba amazima gavo inuma aigamala geeyoleka tuli bankabino byekola bya kamera ate byeyogerera so ndi kubasaba mwongere okuba nga muba inspired ni tuli bankabino Basoga Initiative ifeezera niyo bali tutuma ebulaya tulida kutambula tukole ki tujje kasa tubanga tulikola mirimu gya Busoga aida kulwanisa tuli bankabi olwanisa omuntu mulala ayi ngoli kufiiriza Busoga so mbakubiriza nti mube jasi na bwegaisi muba abantu ab'ebirowoozo tusobola okuzimba Busoga tantu ninye twatindiga igenda okwidde Kampala ngeri omusaayi gwaife bwetidde okubona singa kyono tutwalire tutuukeeno so muba abantu abeikaikamu mulwaninge tuli bankabino nga initiative esobola okuba niweetuuka imwe amaani gaife ife tuliwo okuweereza ennyo
kulwa tuli bankabi ne Busoga baba Kyabazinga William Kadumbula Gabulana DOP owokuna Funvuwa ebyanda n'ebyanda nyabo tuli gano nga tusitwireyo akatunda kaife ketuyinza okuba nga tukugemya yona amana bona atambula ayi bamemba basobola okwekola mu mulimu wala n'akakiiko baba nga kagema akatonda kana ak'emitwalo 30 nti oyongera okwedanda byaku yongera okwedanda byaku obulamu yongera okubuliikiriza kuba tuli kwenda obuve wano endongo gye ndi kukwendamu nikwawo lugogo yetuliikomenkereza banange ab'ekibiina kyatuli bankabi initiative neyanziiza ino kama abawo omukisa mwebale kubanga mumbeererawo otalira mwebale kunamba mukama abawo ekyemusimwebale butandekerera buli mumbeera ifo twalirize ng'okoseibwa saawa eno oli mulamu tusanuke maneja eri owakamuli bamusanufu niba ayinaze mwenamwena niba sisita mwenamwena b'enteidi mwebale okubanga kyosobola okutukolera kirala kutusuubiza nti ndikuva mu bulwaire okuba endongo ndikuyira nga tuli bankabi mbakolereyo olwemba twetwiddaku abasiimu ku lwa Busoga mbasuubiza nti tuliwo twidda kubaawo sobola okubanga fulumya olwemba amazima kyemukoze kyamaanyi mwena mwebalire irala abakamuli Pentagoni aba Busoga initiative Iganga Prince mwena mwayinaze kwenda ino tuliwo twidda kubaawo ku lwa Busoga musuuke rugendo iwe kola kintu kirala jasi bibala bya Busoga byonka byoba oyongere ayenga mwongere okunsabira mponi complete tuliwo ate kino kiba ekyokubonerako eri abembi abasigaire muba ab'empisa muba abeikaikamu being undisciplined kikosaniiwe kiyita life career obulamu bwo oba oli kubusuula Flower Girl nongo ekiri muntu mwikaikamu eri bantu titwalire tutambula ayi tugezaako ino okumulondola buli wakola ki buli waaba lwa nsonga mukyala mwikaikamu so mbakubiriza abembi ng'ono abalina ebitone ng'ono mubikozese mu bulungi mutawakula ntalo omuliro tiguzikizaako ku muliro tweyanziza amazima gali nti abatuli bankabi mwebale ino olw'omutima gwe mukoze eki gwe mutulaze ne sisita wange ono ate ni munange nife baani mwebale ino mwebale yala okutulaga omutima ng'ogwo tweyanziza